iɗen hukkodiri ɗo ɗen frère Tola. C'est vraiment dommage. Frère Tola o ko min fuɗɗi min memminimo ko réseaux sociaux ko min memminimo fi haalugol fi ko woni gollidude e padre kon. Donc kanko o memmina fi ko menasi wondema andingol jama on fou fi Alaji Sellu sali gouvernement parallèle waɗa, gouvernement transition waɗa. Alaji Sellu sali ɗum ɗon o andini fof Alaji Sellu, c'est comme si tawi Alaji Sellu no jamfade, min miɗo jamfade. Min haray point ji ɗi mi ari waɗugol ko iji ko andingol ma an Tola Ba. Kala ko anduɗa min e ma men waddi en waddi ko privé, ko tawi ko yehi e fi jamfagol o combat ɗo mi newnanima ya ar andina jama on fof. Haray ko min jonnuma feu vert ya ar andina jama on fof min miɗo jamfa komi yewtuɗen kon ɓay ko enregistré o ko yewtuɗen kon tawi koye fi jamfagol o combat ɗo mi newnanima ya on enregistrement mo waɗɗa ɗon haray ɓay ay ni addana e jama on ar wertana jama on inna ko ɗum ɗo ilo wowli ko privé. Min si tawi o combat ɗo mi jamfike mo haray jama on koyo andu ko hakkille an ɗen boni haray na e sago am mi woni. Min hay ndaruɗa lan hara ndaran tun iɗa andi min mi nanda e jam fotoɗo. Sa ndaari lan kadi iɗa andi na min ferotoɗo foron banana. Sa ndaari lan a anday min hinami jiiɓowo hinami tutowo kadi ñanta. Hara ndaran tun hara yewtali tu peux le savoir. Mi ferotako foron banana mi jamfotako ko addimmi ɗo hina ɗaɓɓere kalisi ko addimmi ɗo ko conscience an on memmini lan sabu patrie an on ina an mi wone gollande ina selludale mi wone gollande ko hoore am mi wone gollande sabu patrie an on komi jeeya ɗon lagine ko ɗum mi wone gollude min. Jonnon ɓay a yettike jama on fof ko min ari dévoile secret ji awa ko ɗum ɗon ɗen noon mi andinta jama on wata goto nato e manipulation. Live mo waɗi on iɗon andi ko live ji ɗi lereji o waɗata c'est pas tout le monde qui prend compte de tout na fof andata mais kono ɓay o inni wondema o aray o wowla joni yimɓe ɓen anday menen ko menen haɗi laamu heɓo. Min komi andinta jama on si tawi hawri président Sellu Dalein Diallo jamfike o combat ɗo min mi jamfike o combat ɗo haray pullo Fouta walni mi fi ɗaɓɓere laamu ɗum ko min haalani on ɗum parce que jusqu'à preuve du contraire Sellu Dalein Diallo tan jamfaki. Min miɗo wawi wiide waɗuɓe combat on fof han hande ko fewnden ɗo ko kanko tu woni goto doit ka duttude makko parce que vraiment il est serein dans son combat. Joni noon Tola noon no faala addude ɗo wo ko secret ji ko yewta ko ley min komi andinta kanko Tola si tawi hawri imo sikkude goɗɗo no hoolimo haray ɗum ko yo andu ko ɓen yimɓe wonɓe mouvement makko on hoolimo gila ñande o bonni crédibilité makko on e ko wiyete confiance koko yewtidi e o musidɗo meɗen wiyeteɗo AMD musidɗo meɗen wiyeteɗo AMD noddinen ma innamala wadde live musidɗo makko musidɗo meɗen pardon wiyeteɗo AMD wallimo waɗi han o yewtidi e Fodé Fofana. Nden yewtere nde ɓe yewtide e Fodé Fofana ko privé o wari o waɗi live o yewti kanko e Fodé Fofana ko ɓe waddi ko téléphone kon e live ko e live o waɗi ɗum min mi yewtida e Fodé ko privé mi ara mi huɓɓina live an on ɗo mi sifana fof komi wadde e Fodé ma mi yewtida e président Sellu Dalein ko privé mi ara ɗo mi wolana fof komi yewti ko noon wayi. Kanko Tola komin waɗuno réunion mi tawama réunion tawi kanko himo tawa komin inni wata goto enregistre tawanoɓe fof inna wata goto enregistre. Kanko Tola o inni wala enregistré fof inni ala enregistré pardon o yahat no tawano o réunion mi ala wolde inde makko o inni no Tola no enregistré o inni no goɗɗo no enregistré de ɓay winni goɗɗo no enregistré après yewtaɗo ha anda ko hombo après inna joni on tigui arrêti inna wata goto enregistré on réunion ɗon mi yi Tola no fijina mo e live makko mi ngaldi woko hollugol jama on gonga on preuve ɗi réunion privé yewtida ɗum e responsable ɓe tawa hiɗa wawi enregistré ɗum ɗon ino halda wata goto enregistré o ayna ko a moko ba ara wuɓɓina live waɗa ɗum ɗon ko hombo holotoma hande kadi ko hombo holotoma awa min
kala ko yewtuɗen en privé tawiɗa enregistré en tola, c'est-à-dire si tawi koko wiyete jamfa haray mi newnanima ya ar hollita bolonda on fop, hollita guinéɓe ɓen fop comment Ilo trahit le peuple de Guinée, comment Ilo n'est pas patriote, ar hollita ɗum ɗon haray mi newnanima. mais si tawi hawri ko yewtuɗen kon ko gundo ko yehi e fi o combat ɗo jamfa ala ton haray mi yafanta kon. si tawi a yaltini gundo ko yewtuɗen en privé a enregistré a yaltini ɗum ɗon mi yafanta koma, parce que min komi yaltini ɗo kon ko an wowli, min ina mi wowli de ko an yaltini, la preuve ino ɗo ko an tigi yaltini yentite ɗo. komo yewde ɗo ko noon ko ɗo no yimɓe monoto, parce que il faut wowden ɓe, on ne peut pas dire une chose et faire son contraire. Ngañande mi yalti mi wowli ɗo miɗo wowlude goɗɗo ari commandi min moni mi yewti yewtere nde tawata woɓɓe mon appréciali ɗum ko ngol ko Alaji Sellu sali au gouvernement parallèle waɗa min maintena encore mi yata kadi e yewtere nde, mais aujourd'hui avec plus de détails jettorela noon hakkille on andi ɗo ko kanko tigi arno wowli ha woɓɓe ari commenti o moni o sonki nden ñande on live no ɗo, mais kono e wawata fijinde fof parce que ɗon andi live ji makko ɗi non seulement no juuti pause ji ɗin no ɗuuɗi kadi, donc e ngala on tan ɗon, mais seulement komi andintinayi on kanko o inni on wondema hanki ko min yaltini ɗum ko réseaux sociaux, onon tigi on nani o inni ko kanko tigi ari inni ko Alaji Sellu haɗi gouvernement parallèle on waɗa, ko waddimo e Alaji Sellu kon fof ko ɓay Alaji Sellu jaɓali proposition mo ɓe waɗi on. joni noon min nde yewtere makko ɗo koko privé makko mi yewno mi innimo yo accu, mi innimo yo accu, on tumati hari o blocali la. donc ɓay o artiɗo ɗen après 50 jours mi anda o artiɗo ɗen hari min o bloqué la o acciyo men yewto, parce que imo anduno so ari ko Alaji Sellu atakata, so atakile Alaji Sellu men yaltay, donc ɗum ɗon waɗi so bloqué lam parce que o accilan jabagol gila neeɗi. ono aroɓe ko privé an inno yo mi régule ɗum ko privé, ɗum ko si tawi on tigi ƴettima téléphone on si yewton, si on tigi jaabikema message si yewton, awa ko yon andu hina min faalayo nde yewtere arɗo ko kanko ko stratégie makko on ni ko bloquirilan kon ko fiyo taw hara o heɓayno waɗira noon ɗum ɗo hara min mi yaltay mi réplica o ara ya noon o inna ko min fuɗɗi ko ɗum ɗon o falano. awa min mi andinima kala ko yehi e jamfa yaltina jama o, min Ilo Ba si tawi ko enen ɗiɗo waddi jamfa fi o combat men ɗo min newnanima toola ya yalti.